ассалому алайкум дӯстони азиз, бародару хоҳаро. умедворам шумо хуб ҳастед. бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. дӯстон, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш видеоро то охир тамошо кунед. ҳамон мавзӯъҳое ки аллакай дохили кадом сомонаҳои иҷтимоӣ намешавем, оиди заминларзае ки дишаб, яъне ки шаби гузашта соати 1:30 содир шид дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. ба гуфте дар сомонаҳои иҷтимоӣ 5 ё 6 бар замин такон додагиай, яъне ки заминҷунбӣ содир шидагиай. ва инчунин дар ҷумҳурии Афғонистон 6.5 баллро ташкил мекунад. яъне ки хабарҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳар хеланд ва ин наворҳое ки шумо дидесен, ин наворҳо низ аз саҳифаҳои иҷтимоӣ гирифта шудааст. марҳамат, видеоро то охир бо диққат тамошо мекунем. ای در نام برون پروردگاره، ای خدای مهربان، پردوی تو لرزیسته. به حد زمین از حد زیاد سخت می جنبه و می لرزه که پروردگار در دویم آیه‌اش میگه که و اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام بارهای گرانی که در درون خود داره بیرونش میکنه. هر چیزی که در دل زمین همه روی زمین میزنه، مثل غلبال که وقتی یک سمه بیزن چیزهای کلان رو میزنن، این چنین میگه زمین به حد می لرزه که روی زمین رشد میشه و یگان اثر کوها باقی نمیمونه. حتی جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که اگر در یک گوشه دنیا یک تخم مانده شود، ای گوشه دیگهش دیدش میشه. همین حالتیه که پروردگار تمام انسانیت بیرون میکنه تا اینکه همین حالت خبردار شد. این نیست که ما مردیم در خاک خوابیم او مقصد احساس نمینیم، مقصد که نمیفهمیم حالت خبردار میشیم. نه، پروردگار تمام انسانهایی که در گوره اونها را ای گور بیرون میکنه تا اینکه دهشت سختی و دشواری و قیامت رو پردوی تو لرزیسته.